Hakini kita yo balala, laisin lenter ka Shillong la jong kalama de kiching job ha Jawaharlal Nehru Stadium, polo batla poi ka semi final ha ka arpndu tarik nailar. Bani kun persya ka North East United FC ha kamat ki khandri hajar tam kinong petkai ke bala kawe lama saw ha kani ka janmit Hamadan polo. La janman wei pa wei unong petkai barung Hamadan Jawaharlal Nehru ura ala ke kiti ya kalama jong ka Shillong la jong FC la ka jingsngau sarong. Pada kemensim ke bakmi lenti baka Shillong la jong kan Tommy ke North East United barra ka thong jingjob. Kito ke bom yok rung Hamadan Jawaharlal Nehru kala yang ang beneng haka giant screen bala peniang hakidong jong kesor Shillong. Haba ki gol banengkong bat baar kila rung haka kelas step. Kajing kermen jong ki nong petkai kadang raham hui. Da kajing up kemilenti baka tim baki iet kan penpai kala ya ki gol ka NUFC. Kadba kapor jinge kun kanang telun batur syaki minit nyopo prapo berkendai po kilama Shillong la jong kinang jar ngai nekiti jong ipajba kibala sedang man pendam berkelan pelun saudong udingsi lama dan dapedeng kinong petkai kibala tap no yaki haki plakut pat pla petulun pat beret no ya uding sakrum syuki haba ka gol balai kalarung dakawe kesur layos ngoba kami shish baro kinong petkai kila jauh slow pat pendam nyumat.